abo bugabe bwitu muri kutwencouraging ngo tuze kutera karuraka hati wachibuza kurungi hokuba hariyo section y'abantu abakine ntekateke ejo ngo habwenki nza kushisha obwire bwanje nkale mwakora imirimo yanje mwiza kutera karuru ninza kuganyirwa muki abaturikirize okwejumbira mu karuru nko munyayiganda nekintu kikuru munonga ahabu kuba okwimuka okaza kwesimbaho kambanze n'abantu abesimbireho orukwenda ngo yebembera abantu nkibanci banyusa obiniro murama obinire bintu birungi ibyo orukwenda kubakora ni wowe nka olinka topista ninga nasama bino bugabe bwo kugenda ka supporting go muntu n'umugisha muhango supporting go muntu ngo akwere ombyayo lekerire okutera karuru bantu mwinji banci banyusa oliyo noronda abemembeza bo kwenda bakwebembere abo kureba no yenda ngo barete hentunguka abo katwena ntwenda bebembeza baratwebembere samu nabari reba abari mu murama abine ntunguka aborekerira ubusinge so wimuka okatera rogo muntu nchimanyisa naija kwebembera kandi obwe hati wamuronda hati ejo n'imyaka engahi etano ubwo muntu ari kukwebembera konka wo kuboryo mu section y'abara abantu abakugira ngo apana ibintu byo kunsisira ubwire nchibanje manyisa umuntu naija kurondwa wabirota kumusupportinga ningo takumuhagera kandi oshange naza kwebembera kumara emyaka 5 ejo mu myaka 5 nchimanyisa umuntu kore wabirota kumwenda ninyenda kwejunisa ikigambe ngungu noja gumane engungu yawo gume nayo na wamureba nagamba na wamureba nakora to kumusupportinga to kwija kumushemererwa azamuheru ncija kwa affecting iwe abuka kure wabire no yenda obwebembezi burungi maybe to wabutungo muri yo gumuntu obo tara supportingire kore wabire no yenda imihanda mirunje no yenda marwaro no yendo bugabe no ndo businje muka yawe uri kumota nafuna okunda ateganisibwe nirkanga nakirira sam nirkanga nakira topista no basa kunyamba konka tora chikozero bubwiro buturiyo ntugamba no bawaye izo mugisha mbwenu abanyayiganda bagenzi bitu abariyo no batureba itwe nke kitongore kiri kurinda kanci karwane robgabe bw'abantu ndico cyandeta aho mukashesha ngunga arike mbahige uwo kuboyine jente kateka ngo nokushisho bwire ukuza kutera karuru no kushisho bwire nyaburawe reka tujunwe abishemwe bagira ngo tujunwe iki kikome hati nyencha kare twimukira mutugende tera karuru niwe samu niza kukatera mweno hati umunyayuganda akaruru ko yes yazayo yakatera konka hariho activities eziri kubaho mini wa rutu rya kutera karuru ez'abanyarwanda bamwe bari kureba ngo ubugabe bwabo ngo buriyo bari kubu ribatira okugira ngo kare nko kuba batugira ngo no murimo gwawe no bugabe bwawe ubundi shana noza kuturabiramo ubugabe bwitu a polling station bwe bukomenkaye tukore henshi because bagira ngo uzayo otera karuru kawe ukarebuze ukarinde batakiba n'ubugabe bwanje abandi bagira ngo utera karuru utahe tukakurindira konka abarakarinde ubundi umunyarwanda yitwe twabesiga mwe n'ubugabe bwanje a polling station nibuwa ye bari munonga abari kutureba naza kweshaniza nyencha kare twe natwimuka twagenda twatera karuru ubugabo bwo kubanzanura no wabukozire wazayo waronda umwebembezo w'urukwenda mbwino nko yakimbuza aha mwanya gwo kutera hakaruru naho twinaho bugabe kandi tugira no bujunanizwa umurye cyo kibuze cyo wambuza ni nyenda emphasizing obujunanizwa nko kutwizire ntwegesibwa umunyayiganda ko ragende watera karuru kawe yesi ne cyabuzuma akarura aka noba no yenda ngo rebo kukahendera aha muhero waleta mekigambo cyo karebuza nkani nyenda gumeni referring aha mateka nchora nizira neji constitution ekine kitabo kikuru ekitegeka abanyayiganda umubiragiro byona akaruru ko rakatere n'ubugabe bwawe Yesu okukarebuza ngo batakiba kandi obwe nyenda njumire n'ababuturiyo ntugamba hungu nibakiba konko mukarebuza itekanirira ngo wamara kutera akaruru kawe nobasa kugenda ugaruko iyo tahya hadi nyenda kureta ikintu cyo bujunanizwa responsibility something kwenda nyincha kare tutera buka shahemwe polling stations nkaba electoral commission okubizira nibatwegesa niza kuba nizigura all polling stations niza kwigura rero kare hari abantu 15 no kweyongera heru bakomo rob box
okutera akaruru kutandike hati ndiyo ninyebuzo umuntu wija shahemwe mazima manu samu noyenda ogumaho shahemwe shayibiro shamushanju shamwenda shayikumi ahi baraze kubarira akaruru yo kubira linkanyo we nintera akaruru kanje abo kubaba baliyo bakalinda nabo nabebembezi abo tuliyo tugambaho kandi tubine mu bwesigi abo kuba every candidate naza kuba yine agents beje hari habatezi bakaruru abakorwa mu kitongore cyatiruho government ekitukumanya ekiriyo nicebembero mu murumo ogwo kutera akaruru echa electoral commission so aba bantu bona tubagere mu bwesige nabebembezi bitu so watera akaruru yijuka ngo ino bundo bujunanizi bwa samu kore woyine kuza kusibike mbuzi garuko mukosibike mbuzi yawe kore aresha hazijana zigenda zazo muri 10 garuka ha polling station yi wateraho uri bakaruru kawa ko wasiga watera kabarwa koro uryo mukazi reba haturyo mubire bwo kugesha uburo abakaza binji baryo mukugesha uburo butomera yenyonyi zigaburi tera karuru kawo banishayi biro banishayi no banishayi 5 garuko muka ugire cyo wakora kora rero bwira buriyo n'ubugenda uyijo garuke oze ahiba kurajerire ubane meters 20 outside the polling station olinda karuru kawe kabarwe obwe no bujunanizi bwabwitu Sama tindi kwenda ngo tuzo mu karuru aha muherugwa byona nk'abashija n'abakazi oshange tuyamentongani oshange tuyamendwana omukazi aheko mwana amuteka ha mugongo agira kiriza no kutera karuru ayebe aheko mwana ha mugongo ayebembezo ndijo shahemwe yarugiro muka asiba ha polling station omushija zo muka nebyo kurya tibiryo mweno shange ngwe mirmendija hakayasi yarara ngo habwo kuba nizoba ryo kutera karuru so nkatopista nimba higa nti yesu tutera karuru ko nkatu ino bujunani zubundi obutushime kuba ntwara za ha polling station tera karuru garuko muka ugire wakora ndeno bwire bwo kabara ogaruke bakabare kandi ujiro bujunanizi bwango kubabara eberarugemu no bujunanizi bwawe kwikirizana nabyo uwo kubota kwikirizana nabyo oyu no bugabe kwija kweyongerayo nka electoral commission no kwizire neto egesa kweyongerayo oka complain ukoresa amateko ko nkatu tukwenda abantu bukutwara amateko mu ngaro okagira tunyobururu akaruru kanje nakahasama nahurira tibakabara kaza nkahi rero kareta ho kwesharinga ukaronda amabare ukaronda inkoni itenka Uganda Human Rights Commission ebyo ntubijumira abo kantwenda obururu bwo businje obururu bwo buteka aha muheru eburatoletere twagira bebembeze barunje mwe no mutezi ubuvunanizi bwo bwatugira no kugira ngo tutera karuru then rugaho rugaho jindo jire bintu wakora rero ugaruke ukureba ibyarugamo well yebare muno ekindi kwenda kumanya tukiriho aha polling station hariho ebindi ebi bagenzi bari kugamba hariho kugira ati constitution negira ngo wamara kutera karuru uyino bugabe wabutine ibyo kwirukanza wabutine other responsibilities because president has declared tomorrow as a public holiday abamwe we believe turaze kuba twine mirimo area so umuntu oyine wakire yamara kutera karuru constitution kweragira ngo 20 meters away from the polling center no basa kwemereraho denurinde anyway kora tu ugora yemereraho ko kacu tukareba abandi bibyo kwerinda bagira taha atajuro wasigara ubwo tiyatambugabe bwitu itwe abatine byo gukora muka abasiga twatebekanisa nduwasiga nasibike mbuzi yanje nkije 5 ziringanire kuja mu katere ugumeho karebe abaranyirukanga ho buti batahira ubwabe bwanje yibare munonga hati norebe kintu cyo bugabe abanyayuganda ninyenda bacetegereza twantugambo bugabe nkoko nagamba ubugabe n'ubugenda n'ubujunanizo nkoko wagamba wasiga wasibike mbuzi yawe shama kaga wija wadrotesha 3 ineza sigara yo misho ninyenda kureba ndebo kukaratero mazima ho no botinesho biyoko zire so long as turyo mu ryo gw'umwanya gw'umurashange guri demarcated the polling station ihino kweri gazetted waza heru 20 meters zuwagamba wayemera no botinesho biyoko zire konka nkoko nahabura tikabire ncenda samu ngocere shahemwe oyemere shahemwe paka shayi 10 ningi 11 zo mwazi zibara hino babarakaruru aho no waburo bujunanizi bwa nko munya Uganda konka nkoko wambuziwe wija wakuratira amateka 20 meters you are orya heru ya polling station tine omushango gwakora 20 meters or outside the polling station tori kugamba bigambo byo kutinisiriza tori yo norengeza abantu tojwire ene pate karango lyo noronda karuru oryo munya Uganda murunji iworinzire shaha zike babare
orebo kubarangira n'ibyaro. toyine nshobi yiwakora uwo kuboryo tyo mu mberejo hatine cokozire konko muntu akija akagira twonka samo ko nakureba ko wayemera uyu uriyo no yenda ku committing crime akakukwata akatandika akakutera akakwirukanza yatiruko gende nabayari batirubu ubgabe bwawe abo kuba samu tine nshobi yiwakora okwemeraho uryo mu businje tine wojumire tine wogandireho nabayari batira obusinje bwawe hazitwe nka Uganda Human Rights Commission nico batuteriro kandi nico tuberira ha haba kubasa kujura ngusama kayemerire tine nshobi yakozere konke byamubireho nebi bamutera god forbid bamuhendo kuguru bamwaterisho Shikira Uganda Human Rights Commission ntuje kubantu kwera abantu umutonga kezo ezirije kubaza kwatirine no kurbatirwa ko bugabe bwabo konka amazima garwa abanya-Uganda itenka Uganda Human Rights Commission twenda karuru ko businje ne twenda karuru akabantu bino bujunanzo bokutera karuru kando kagarkayo okagire kindi ekiwaye kora nico tuliyo tubahiga mureke tubabantu bubujunanzo tutakasiba ha polling stations konka natwazaho ubwire buco butukwenda kuzaho still tugira ubujunanzwa bwo kugira ubuteka bwo butagamba ebigambo ebyo kuprovoking atenga manya provoking nkakigamba nto mu runyankore ebigambo ebiri kubasa kuyimusyaho ngo buvuyo ningashi kutahirira umuntu kuretera abantu obuhinza mitima ebyebyo tukabire ntwenda ngo tubijumire abo kuba abanya-Uganda bari kutureba yes nyincha kale twaza kutandika kuronda bebembezi bitu nango mukwezi kuona no kuronda bebembezi bezindi bebindi byanga nangwa nendengo zitari zimwe na zimwe konka ni nyanda kubahamiza bari kutureba ngo Uganda neja gumaho so korabe no rugumuka iwe mushija we iwe mukazi wo kuza kutera akaruru inkabire ningushaba ngo oyujukoti nkazarwa nashanga Uganda ejeruho kandi ninza kugisigaho konko kuwagisigaho it matters so ito nka Uganda Human Rights Commission tubahiga mwinyacakare mugende mutera karuru konka mu babantu bo businje koro ryo mushija umukazi wawe nayendo garuka umuka yawe oyino businje kore wagenda n'amaguru abiri n'imikono ibiri akabire nakwenda ngo garuka umuka oyine bicweka byo mubiri ngo kuwagenda nabyo kora abo ryo mukazi umushija wawe n'abana bawe n'abanyabuzare n'abakwetengo mukoko akakaruru tiko kuferaho oto muntu wanje wundi kuhagira yabatarabire munyowe nimfa Uganda neho aho ngaha sabo nyabo Uganda neza guma mwene mureke tutera karuru twino bujunanzo now a polling station yera kuturarujeho tuze ahabundi bugabe aho turebire abamwe umukarura akabakuritsizinga a group of people okwejumbira umukarura abembezi bedini abembezi bedini okukomentinga abantu abesimbireho ukahurira ngo yitwa abakatoliki twasharamu kugenda naho narebo nankogo rero ito abakristayo ito twine nankogo ngwenu abakristayo mwena uturashanga ari kwa girugu nda comment yawe nka Human Rights Commission aho bugabe n'ubugabe bw'abanyadini because nawo no muntu ng'umunya-Uganda ndijo ukurunda side nubwo ari mwembezi yari batiruro bugabe bw'abantu ninga I just want to comment there yebari hoko baharimo abebembezi bedini bakutwaza nko kuwagamba ito nka Uganda Human Rights Commission ntwenda kukijumira abo kubaho nuba no misleadinga entama za mukama obugabe ubu nkuko nabugamba abantu bona bino bugabe kandi twazariyo bugabe bunani ngambo bwo kutera karuru buri muntu ayino bugabe kutera akaruru kandi akatera umuntu wari kwenda iwe koro ryo mwebembezi wedine nanka no shome dine nanka toshimye kubano joro to buhumbyo wedineji abantu banje bona bundi kwebembera oba no muri yo gumuzigiti oba ne kanisa oba ne kereziya mwena mutero umuntu nanka reko umuntu ayesharem ahabo kubano bugabe bwe natwazo mu mateka ahansi yaka ahansi yo mutogwakana article 21 twino bugabe bwo butashororwa so twashanga bebembezi bedina aba nabahabura abantu bakubagira ngo tere honorable nanka ninga kansala nanka abo kubano wedini yitu aho nabashorora obugabe twantushemesa abantu to omuntu wena yino bugabe kantasheme kushororwa bakwegamira edini yakushoma ayino bugabe
okushemerwa mu bugabe bwe batakumushorora bakusigikira aha kikura kye kugira ngo oba n'omukazi ninga n'omushaija ninga okwari okagira otogo bwari omurema ninga yine oburema aha mubiri bwe tumwiyeho okabatirira obugabe bwe n'obugabe bw'omuntu okwimuka akateera akaruru otagire kusigikira ahanganda ahanganda ebyo byona ite nka Uganda Human Rights Commission tubijumirira mwana nko kuwashaba comment abebembezi b'edini let us be neutral nitoto kutureba nka Uganda Human Rights Commission tuyina abantu abutukusupportinga ninga abutukuhagira konka tinkwimuka mu public nkagira ntinyotera samu ahabukuba no wedini nanka nintera samu ahabukuba no w'Uruganda nanka nintera samu ahabukuba no mushija iwe gambe birungi bisamu ariko basa kuba nandakora abantu ngibyo convincing rero abantu bamukuratire konka tushemeye kuba ntubaganisa abantu tukwegamira dini mwe nko kubahina babire baliyo bacikora mureke tucerekeraho akicere abanyadini bakina umugisha gw'amani negishaha nibazaha bututi butari bumwe na bumwe nibagambira abantu okugenda bakejumbira omukutera karuru konka kitali cyo kugira ngo otera karuru akedini akaruru akenganda pana kare abembezi b'edini n'abarugaho ndazaha abandi bozi ndikureba other stakeholders omukaruraka nkabe by'ukwirinda security Uganda Police UPDF ndebere batamu species special police constables specifically bakakire kakaruru konkaka bo batsorwire ngo every sister security agency baraza kuba bari involved kambe direct nko kibakozire in 2021 shortly after wabiraye imbere opposition Bobi Wine kuyareze kutera karuru bamutwara omumakage okumulindirayo aho nogira ngo tibaraye infringirire aha bugabe bwe ngo yesimbire because hatiteka kujyanira ngo iwe yesimbire no bazaguma horebe ningorekaho agent bawe nogira ngo aho tibara kwasira aha bugabe bwe imwe nkabaye Uganda Human Rights Commission eco cicirizibwe eco ninga naco ni mu kijumiriro bumwe abo bari nko ku police yo kubasa kutekateka ngo yo ya detectinga ngo ntihabasa kuba hubuvuyo kuwo kuguma what do you think? Okay yibare n'ikibuzo kirunje nkoko nijana ingamba samu n'abari kutureba obugabe bona n'ubugenda n'obujunanizo konka wareta mu enshonga ya security n'enshonga nkuru munonga yo bwerinze nkoko nanahabwire abantu twena ntugambe bitwatuye n'amagara marunje kandi twatuye no businge aba security ni nyenda kutwara umugisha kubasima nibakora umurimo gw'amani and they are very trained abo kubasa mutoko borya honka kuhagagira nkakuteka hicagaro otinesho biyokozera nkoko baba trainingire nimbasa kureba samungire samu kuyanandeba hine kiyananda kunkora ninkutwara konka ninkuherezo umugisha gwo kushoborokerwa iki nakuteka tekaho kandi niwo kwegamba mweno aba security omubwire bwo kutera obururubu nitubetaga abantu mwe ahabuku bitwe nkabantu nyo nakirebere n'abantu abakwija omumbuga za Uganda Human Rights Commission balesero kwetombwitwa kwabo naturally hina abantu abahanzirwe barya batabuze batakwenda businje woshanga nkeje shahari yo nayo preparing ati nyanchagari atopista murebire ati nari ba RPC wa Rwiza liyo nagamba habusinje bw'abantu ati nyowe I want to do the contrary bandebi wano shangoli yo no yetebekanisa ngwiwe oshisho businje bw'abantu hata ha security nho tukubantu gendera obana police obana UPDF obana prisons bakorogwabo iwo umuntu omwe kuletera abantu kikumu obugabe bwa bwari batirwa babanze bakwiyeho bakuteka umwanya ogwikirizibwo mu mateka rero bije bakugambire enshobi wano ndakora ninge enshobi yuwakora so wambuza security omukaruro mu bina mugashoki nitubetaga kwenda kutiyamba abantu nkabo abakwenda ngo bari batirire obugabe bw'abandi bantu baba tuyambi wambuza kibuzo haro bumbire ndiyo ni inkora inspections nashika nashanga one of the police posts aba batuzeni ba complaining ngo nkaba ba police ngo abantu nibarara abantu batere bidongo ngo police te kutuyamba ngo nayo neza yo nenywa marwa umwe ntopista kanobugabe bwitu aba ba police barugaho ntikari naje nazaha main police station na gambra DPC
police post badge closing konka hataka hwireho wiki abo bantu no bagarukira mu Uganda Human Rights Commission ngo ntwenda aba police umucanga kitu ngo hapo kuba abashuma ba Twitter ngo umukazi kakuba natambura bamuyaheshaho yeye ngo mwene bihagaro byagenda nibiyongera umwanya so ate bagarukana bashaba security no kireba so aba police ningashabi byo kwerinda bona umukaruro mu netubenda ahabo kuba nibija kututambira aba bantu abakubasa kuba nibenda ko batiro bugabe bw'abantu but it can be a two-way traffic na police ninyenda kujigangara omukukora imirimo yayo not only police abasi all security agents ninyenda kubashaba omukukora imirimo yabo nabo bagendera mu mateka twena nko kutuka ntukora imirimo yitu ntugendera mu mateka tinkabire ninyenda umuntu wa security akoze samani hati noreba there is power and position kukoze samani goyine kugira uti ndiyo muserikali ndiyo wa rankage nafunura umugisha ubundi ashanga police station yona ninza kumuhinyiriza mutware ahabwo kubaga mani ngine pana iwe gendero mu mateka itekana rigamba ki rero habura abantu aba kurunji abo kubiwe hino kuwatendekirwe ebe bintu hino ko kubimanya kurunji so aba police nabandi bagenzi bita ba UPDF abandi prisons nangwa nobo kuba ba police constables ababuturunzire mu guiding abantu kurunji batera karuru omubusinje konka kitarwo muri twe ngo nito twari batira obusinje bw'abantu abo benyine of course nico randi ugamba wenyine ugoro ku administeringa obusinje nawe wenka umujejo makers me yakoresa no kushanga yari batira ubwayo bwayo yo kubari batira hati cyo nka Uganda Human Rights Commission nito turiye kitongore cya government tusheme kuba mutwaragana n'ebitongore ebyo kwerinda n'ebitongore ebyo kureta ho businje nabyo kurunji konka kandi itwi nka Uganda Human Rights Commission twongera tubaka cenchuzo nditucencura these other institutions omukukora imirimo yanyu mwagendero mu mateka mwagendera omubiragiro nko kubiri kugamba so twashanga ngo aba byo kwerinda hino kubakoze isamani mingi bari batira ubusinge bw'abantu haro evidence overwhelming evidence ningo bujurizi buri kureka kwe ngo inga habarengere migora nabo mukukora imirimo yabo barenzya izi nshoganizijo mu Uganda Human Rights Commission nakugira turya kacenchuzo tucencura tureba yabwe nkiyo watire magamani ati nkabani ngatekamo habo kubasama kare mira ha polling station nanye namuterisasi none sasa no jar kan rye tagisubwa edo koshime kushika harisamo kamugambira tusamu botahire kuzirabisha mwenda ogaruke nkatwashanga ngo kakosamana minji wahendera orubatiriro bugabe bw'abantu icyo nke kitongore nitwisha kandi twakire nshongezo kandi tongere kwabara abantu. Okay. So briefly gumiza mutu diginjire deep umurimo gwa Uganda Human Rights Commission umukaroraka imwe mwajumbira mukahe ninga umuntu wo kwenda kugira ngo nimwe muyambeho akorata. Okay. Yibare nekibuzo kirungi kandi nkoko wakimbuza Uganda Human Rights Commission tutwatandike jemirmo hati tutwireho umwihanga turyo mu nshonda zona zensi aba Kigezi officer Kabare abankore kuno na Greater Bushenyi office zirumbara Fort Poto twina office ho imaturiyo konka icyo nka Uganda Human Rights Commission nice kituri gukora no kureba ngo ubugabe bwawe obusinje bwawe tubwari batarwa tubwari batirirwa narwo runyankare tubwari batirirwa so omubwire bw'akaruro mu twizire ntubashomesa ngo mwimukiremo mugende kuronda bebembezi mwimukiremo mwesimbeho nimwe mu babebembezi mwebembera abandi kandi na hati nico tworekerire okugumiza muntu bagambira omuriyeze shahanche ezasigarayo tukugira ngo mwimukiremo mugende mutera karuru konko mu businje hati nore bo mu businje ndiyo ninde to bujunanizwa akaruru no basakatera konko mu muringo gutari go businje genda umbusinje ndiyo ningambo muringo gutari go businje nici wahika polling station tebaka kwire ballot paper iwotandi wachireta kurunji iwotumwatuchereza utshayimweza ikakati so noreba nguwija oine that predetermined mind yo kwenda kuretaho akashashamaro ningashi akesharingo aha polling station so icyo nka Uganda Human Rights Commission nitwongera kubahiga ngo ntwendo bururu businja abo ka Uganda neza gumaho umwebembezo liya nanka kararabemo iwe samuri yo numuhajira niwe neka yawe nabana bawe n'abanyabuzare bawe nimwe mwija gumayo kandi ntubenda muri yo mu businje eco kwe yitokanjiro topista yabatarabiremo otinyo wemfe no fera shona nyoko akitaraha ninyenda kugira abantu ngubegendesereze akaruru nikaza kuzaho kahwe tugaruke tusigare turi nk'abanya Uganda konkitwe Uganda Human Rights Commission nko twagamba twizire ntubegesa
ninyenda kubamanyisa ngo kubamu ebirabe bitajenzere kurungi obugabe bwawe bwari batirwa nangwa n'ubwananka yiwoka murebo karebo twonka samu tari kucima ngo obugabe bwe yahaburi batirirwa muhikirire offices it tubase okubahwera nimwija yomuta omu office yitu tukwetaga cyona tine fi yori kushashora ninga tine sente zitukushashora ngo twaza kwiguraho fayo ito kitukwenda ntwenda facts koroliyo nojara oti topista akagenda yaza kutera karuru kuyabire yahiko umwanya nanka abe byo kwerinda bamuzibira ntwendo tugambira byo kwerinda bakabali ba yapo kawachigamba kurunje ngo we have different security agents abetabira umukarura kakuma kwenda ngo kabako busingi tinkwendo ije no gamba aha prison warder konkiwo liyo no generalizing of security tindamanyero bane no wa prison no wa police obo in fact says kuba reba mutire bakamutera nkahi kuba reba mutire bakamuteza ki kuba reba mutire zikazi rishaha zinga so in short ndiyo ni manyisa wano leto kwetombitwa kwa mu Uganda Human Rights Commission tutukwenda sente itwenda oije ebyo raze kubano tugambire bebyine obuhame tubase okukwera now nka Uganda Human Rights Commission mwino kumuri ku ta abantu mbuteka like disciplining them or putting them to order muntu katugambe yateganisa ubugabe bwanje yija atari kweza kuba mukwasa nanka ubwo atari kweza yamye ati nceberera Museveni konkori yo bamuha yamucebeza nanka ningugu yati aba bakikura bari kuja ati ntwaro nyebe mbere unceberere yaza kucebera Museveni uriya yahendera cebire cyaguranye kandi umukikura atari kucenda amuto mukikuru yamujumbwire namutwara ngwancebire na umuntu kogo hinuku abibyoga bimuri ku penalizinga ninga ni muhande ngo to security we no bamukoraho yahateze shonga noreba neba yaba ubugabe bw'umuntu no kucebera wari kwenda kashati we ubamkwasa hato noreba ejo neba yaba nacho consent like breach of contract abo kasamu turargaha turagini ntinywe ni nyenda leta B iwo kajirote natwara leta C hati nubo wahende ndagano yanje eyinkozire nyowe niwe eco kirya hagati yanyu nk'abantu cyabaho aba bantu batushikira yese ntubasa kubakira tubegese ekikuru omubyona no kwegesa abantu ngo samukore wahenzire ndagano na tapista ukakora kubi konkati tukagira ngo twaza kupenalizinga oleto mutango ninga shoterwe ito nka Uganda Human Rights Commission ubwitu ntubasa kubagarukanisaho kwenda next time otagaruka kukoresha bejo abuko umuntu akakwesiga konkato wa muhendo mutima konka kurugira nece kibuze cyo wabuza indeed twine y'abantu abalije kubane bendwa nebetagwa ubuyambi electoral commission eizirenesho bora kurunji aba bantu na mnongo umuntu okuzire ningasho umuntu wakubasa kuba ine disability atari kweza okwarije kuyamba yaronda anyenda gam to kwicereza mbantu umuntu kuri wamuteka mu wesije mu trusting agenda kutera karuru ndikuzana kigambo cha trust actually ni kwinkwenda ngo n'abanyayuganda tugire trust omubi turakora byona aha muheru nyinshi akarumwe bazyaho okubara abene babirangira wishemwe yiciriza nebirarugemo konkiwe kuri muke oine that predetermined mind otinyowe nkoko wijano kigamba otebyo bururu bwa Uganda tosire ntubireba oti okutera karuru kanje tukine mugasho ekinamara kugira ntiwe gendo katere kino mugasho oti nebirarugemo tuturabikirize nekibanyi kimanyiso already determined obutikirizana nebirarugemo so mugire trust mugire kwesiga abantu mugire okwikiriza okuhura ebirarugemo kandi mukabigenderaho nango wokubota kwenda kubigenderaho amateka ga Uganda ne gatuyamba hari emitendero wanonda kuhakanisa yongerayo ohakanise nkoko konka nkoko nagamba obe oyine obujurizi tikwimuko kahakanise kintu otine evidence otine bujurizi mube mwine obujurizi bagenzi bita bari kutureba twija kuhumura mukace then kuturagaruke tongere kuganira aca umuntu wo kubasa kuba ari kwenda kubayikirira mangwaho katugambe ubugabe bwe batanga ko batirira nkaho naho ari kwenda ngakora emergency ahikiruha because mubasa butarinda kubanza kuja ngo akaruka hwe mbone kuzo mu office kubaronda mangu nkaho konkani nango eco tukiganireho ko turagaruke kaceho tugaruke
ire kurungisa burirota azatwa bashesha ninkureba amani nashago ine mingi mushija ariyo umushirira atayine shongo mukaza n'abana baba adeko tanteza kabari ndasinga akari kandi worireje cyane cyamana no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu nabo higuru kandi shika program no mutegana tuba turaha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majuru nagashamna nazihangwe ni pretty inch na MC Positive otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora guturwe korengera nabo bona bari hamwe mu yabo bari handi imbere tsara zimwe na zimwe ya driver ya buri conductor ninga iyo wena uri ha boda boda yabo konka uri yakuchapa kaza na bidi ntwenda bakora abanyana bita bari kuri ya seriyengezi umuriyeco reka namute habafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere inshuti ziramanyisaki munyana w'umuntu katubaryatso anyway Program Muteganda urwo kubanza kusiyo rwa katanu Ona umplotsi 15 nomsho ezamiteyine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erukutaha no kushoro muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje miliyoni 5 na Kashaka miliyoni 10 Masaka Road Robiyenje ya Hachpira miliyoni 23 na Kanyaryer miliyoni 8 Kabare Road omurchece miliyoni 5 hamwe na Karamo mukategura miliyoni 8 Ibanda Road Ishanyu miliyoni 15 na Ibanda Town miliyoni 25 no basa kushashura hichweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 8 nyabura we ija office zaitu mbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mshanju atana mkaga anani 5 8 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa uhurira obunuzi na n'obusinge nuwenda kucamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindika omushiija nyishiija mpenkoni ni rukundo n'obugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa omutwe sinza kutambula ngasinywedde ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga ecupa yawe hati omu maduuka gakuri hihi n'omu mabara gono mwihanga iwe mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice.
nazarwa Sara akabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwairo buri kwita bahita mushija gwensiri ukagumaniga mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahita bamujanjabire Daniel yakira bahita Sara wakagumana kwerarikirira kwinji omushaho akamugambira amubazwa kusireka omushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina amezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurinda butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani okusima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi okusiri kwa burijo hamwe no mubazo gwo mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa riri kuri herizoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. tayari wese nakwakira gundi murundi kandi umustudios nshine twembi Theopista okuruga mu Uganda Human Rights Commission kandi nwari kukurira region eyambara turuganda habugabe bwo muntu na munonga mbwire obwakarunko agumire hari kutuganira nshonga zitari zimwe na zimwe nanyenze hati akarura katukarerating meanwhile turi kugira kwendera aho kari kurugiramu obutabanguriko bwo mu maka abana nuhagira nankogo umuntu no murembe musya abazire nuhagira umugurusi hati omukazi nahagira nanka bahendera batikiriza inenga family kare batusinga tindateke ni murarako kare like that urukuteka karura katikine ukokwendera ka affectingire abantu nabwanyuma mukashanga muhine mishango mingi nka office zanyu yebari okuwakibuzuba nakunda noshanwa no following ebintu itsenka Uganda Human Rights Commission twizire ntureba buri kutuko rwo mu bururu nangwa nobo buhuyire obwa pate primaries nabwo bonka tukatunga emishangwe kwatirine no kubura obusinge omumaka no matwa ntugambeka erumu mushija erumu mukazi erumu abana nkuko wagamba bari kutureba omukomwe twena twatwine emyaka 18 no kweyonjera yiguru no bugabe bwitu kwimuka tukesimbaho kadroti nyenda kuba kansala ninyenda kuba MP ninyenda kuba president ninyenda kuba omwebembezi aha rurengoro kandi wayesimbaho no bugabe bwawe abantu kwija kukwemerera nyuma ninga kushaje kabari kutera karunke kitwaza kutandika akora nyencha kare konko makatwizire ntureba bulika eine setting hina makagu tushanjire twashanga ngu ekiragiro cyo mushija nikikora buri hamwe kwaba kuryo kuteka umushija najaterizwa nyenda muteko obumondi nica kare muteke kitoti hato shanga ngo iki kiragiro nkigendera kimwe na habugabe kitegeka n'umukazi obwire bwo kuronda karuru umukazi tabaza kwesharra omushija nwaragamba ati mwena iwe nyabo iwe mutabano wanje nanka muhara wanje nanka mugende mutera umuntogo konka nko nijanisha mesa bari kutureba mazimi wenyine eka iwe mushija we iwe mukazi uriyo no ukorecho hina nabakaza butushanjire binamane minje mu makagabo nahereza directive rabamu mwena mutere nanka uwo kuboliyo no ukorecho nuba no rubatiro bugabe bw'abantu nitwenda kukijumira twokushangiwe mukazi uriyo no diroto bw'umushija wanje ari kusupportinga umuntu nanka kandi nyowe ndiyo wananka ya musupportingira yinza kumufubira tindateke tindamuramusye tindakorecho uko no kuribatiro bugabe bw'ugo muntu ugo muntu yayine enshonga kezo nakicira Uganda Human Rights Commission konka akashesha akasamu tinija hakuhiga abantu ngo barete mishango mu Uganda Human Rights Commission nitwendo businje manyaho bire no koresho bi ogireke eka yawe etambule kurunja abantu bawe bahereze freedom ubugabe bwabo bakazarwa nabo mweno bareke bagende baronda bebembezi bari kwenda nabwanyemeji emiryano obutabanguko butubire ntutunga emishango equatorial no butabanguko butubire ntutunga mu Uganda Human Rights Commission bikome hati
abebembeza buturaronde batubera abo businge aba turukwendera aba remiyaga bo muri Sembabule bo bagizire ngo aka primaries kakashesha mishagama nyinshi ngwe nakakumva hagira ngo icyo turaze mu karuru turakatera hati icyo ninjumira samana ho tuhatandikira umuntu uri akaruru reka nkarugiho hati nuba wa tina kugira ngo kutera karuru n'ubugabe bwawe buri kubareba asesere shagama ninyesiga different institutions zikijamo okwera no kwabura ocyashime ecyabiri kimwe kubana ikikorwa icyo kushesheshagama tukijumira konka yes ni mabanyankore bacefu mungu wari bwenjoka noti no mwina umuntu nabasa kujya tuburi nkareba hariho kushesheshagama umuntu bamuhendera ino ati rero hatinze yo nanyamagara ganje bagahumuze ebyo ntubijumira nico le kurebera twine different security agencies abakwatanise bakugira ngo ito twenda kumubusinge iwo gendo tera karuru tino rakukwateho okushesheshagama yawe mwe nabantu bimukiremu nabasemba boreho kubahino wakubasa kutwara message yanje n'ubugabe bwabo reka bagende baronda bebembezi abo bari kurana bakunda omagara gabo kandi abari kutureba icyo Uganda Human Rights Commission, we are among the national observers. Tuli omubanta barije kubana barebuza akaruraka okukaliyo nekaterwa. Baturonzire ngo turgume office tasibu mu office tulinziro kwetombito kwabantu. Tugende omumyanya tari yemenemwe. Yes, akaruraka okalije kubana katerwa. So abari kutureba nimwija kubana mubareba nebija kubabine okubari identified bine jackets bine tags no reba otogno observer aliyo na agenda na reba ekiriyo nkigendo misho kandi kija kutuyamba hatsamu mu studio mu wo kugira twonka topista yenzere kunyitro mu studio ya anterorhi ubwo mushija yawe aliyo na tureba na mbero mujuruzi yaho wa kamera aliyo na tureba na mbero mujuruzi so nigwe mugasho gwitunka national observers kureba nitwe akaruraka okareni katerwa abantu bashemerwa abantu bakejumbiramu nibyo turabe turiyo nturebuza ko kitwe nka Uganda Human Rights Commission tubahiga ngo mugende mwimukiremu hine abedine mwe abakweshongere cyeshongoro twaturugire ngo mazaro wagenyuma ngo mwimuke mujwareje mugende nanye nyenda kwiga abantu nyencha kare mwimuke kare mujwareje mugende muze kutera karuru hajiro wakuteganisa icyo nka Uganda Human Rights Commission turiho okukwera reka ndike kureka script yanje y'ibibuzo ubundi ukaba yino butumwa bundo bwo kwenda kwendera nabwo rero tusibura barebi kandi abantu bona nda kumanyisa ngo Baria TV abo kwa binje n'abatwire bari kureba online bona barya hatubona baza TV wakora madisi tubona kubareta TV bubare mwe bari munonga samu ye bare kunyakira kurunji kandi itwe nkabarinzi kandi abarwanirizi bobugabe bw'abantu ntwenda kusima tayari west munonga manya icyo tubasa kurinda kandi tukarwanira ubugabe bw'abantu mutari kutuhereza umuganda mutari kutuhereza umuzi mwe no muringo gw'umutano nyenda mbanze nsime abanyamahurure mwena ahimuru mwena konkata yari west mwebembire okuba abarwanirizi bobusinge bw'abantu abo kuba topista yayi nebigambo byakwenda gambira abantu ninga RPC nko kutwamureba narwo mu studio zo mutamuhira umugishaka bigamba hasha abantu nibija kubimanya ryari so ninyenda kutwara umugishaka kusima abantu batari bamwe na bamwe abari kulinda kandi bakarwanira ubugabe bw'abantu ninyenda kutandika ni wori kundeba koro ryo mushija ningo ryo mukazi ningo ryo mwana okimanya ho ngo ryo mu rwandizi wobusinge bw'abantu wareba ebiriyo nibigenda bikuleta memberga bitari kugenda kurunji oba no mukayawe oba no mucanga cyawe jeza ho kuleta hubusinge no wabo mu rwandizi wobusinge bw'abantu tayari west magman mutuhereze mizinkeji nitwija okushomesa abantu mama rwanira obusinge bw'abantu abesimbireho icyo nka Uganda Human Rights Commission mube cyo kureberaho umukaruro mureke kugambira abantu abo miliyoni mwenda kwebembera ibigambo byo kubahende imitima muku de campaigning abagenzi banyu iwe yesimbeho gambe byawe bikukwasiraho mugenzi wawe mu rugeho kwenda nyencha kale kitwaririze kurugiru kuturahurira ningo kututwire ntukureba nyencha kale tugende tukutera karuru imwe bari kuza kurondera abagenzi banyu akaruru nimwe mwenka yimuka ikine cyama cyawe otagenda norangiro tazanye nyencha kale nyenda kutera topista karuru
kuri uryo watopista iwe genda ebafu na pen bikora muri abo kuba waza kutandika kurangira samo tari kuhagira topista naza kugira ikintu gabo kubo cyo noye sharinga no gandra abantu no turene tureba campaigns zihuirenge ekiro kunkumka yawe na mwa muri yo murya uyu no kugabe wawe kugaruko ka convincinga abeka yawe twunka topista ubu mwese bahari samu abenje mutatera topista garuko ba convincinge omuringo gurugwe otari kugamba ebigambo byo kubatinisiriza there is what we call hate speech okazahari samu okamuhinga ho buru n'umugusha uri kwenda ngo bamurugeho bazahari topista ibyo ntubijumira abebembezi bedini nko twagamba twabaha baramureke tureke kubaganisa abantu tukusigikira ahamadini aguturi kwebembera aba security mureke tukuma karuraka umusinje tukugendera mateka konke ibyo byona byo kurwabamu hakenda kuba mukuru batiro bugabe bw'abantu abari kutureba uko boyine pen na nakapapura na nyendo handikeze simu ukora base kwicira Uganda Human Rights Commission nko kumaye jumbira okutureba ha Tayar West ni kwenkwenda ngo hagira ne cyakuteganisa oshyikire Uganda Human Rights Commission uri kutere simezi twine sime yo kutera utashashwire sente zone ejine ya note munana note emwe note mushanju mukaga twine nesumu ya MTN iwe sente zawe zaziruho turana na airtime yawe otere 0 mushanju mukaga 0 2 emwe 2 okay na Airtel ubona ntwenda ngo tuba considering 0 ina emwe ina mukaga mushanju 2 3 ina mwenda twena obori guru obori moroto obori kabare watereze sumu twine ekitukozire nizo twine studio yitunka situation room kuba ntwakiro kwetombita kwa abantu kandi turi kubagarukamo okay yebari ningira twagarukiraho yebari munongo murebe wa Tayar West TV tugumire na twembi topista oguni human rights officer ari kukurira Mbarara region kandi gumira ari kutuganira nshonga zo bugabe bw'umuntu omukaruraka akaruru tukaze mukonkana kizo barimwe kandi Uganda irasinga akaruru nakaruru karawe turaza kuba turetenga mutayi witu okugumizamo emiremo yitu nakushemererwa kuba niwe mu studio za Tayar West kandi reka tuhenderaha bari bitu tubendeze izo barunji mutarugo Omagara geseji arhembere eri kutuhindura tukabe cye kituri embereji eri